نویسکار جعفر سولگون جی استانبولی میوانی من سلاوت برای سولگون دست بکرد خوازم بیشم کو دستیلاتا ترکیه دی بیشه اف کسی گو هاتی نگرتن نجبو کاری وای روزنامه‌گری هاتی نگرتن نرخاندنا تدوی بابتی ده بگیرم. Teşekkür ederim. سپاس بۆ ئێوە Bakın Türkiye'de سیرکەن لە تورکیادا gazetecilik faaliyetinde ئەوان içeride değiller. بەهۆی ڕۆژنامەگاریەوە نەخراونەتە زیندانەوە. İlk defa duyduğumuz bir söz değil. ئەمە بۆ یەکەم زانی ئەوەی گوێمان لێ دەبێت ئەوەی ڕابردوو لە ساڵەکانی نۆهەتەکانیشدا Gazeteci olduğu için بەهۆی کاری ڕۆژنامەوانیەوە نەخراونەتە زیندانەوە بەڵکو deyip duruyorlar iktidar sözcüleri. Öncelikle لە سەرەتادا geçtiğimiz günlerde سیر بکەین لە ڕۆژانی ڕابردوودا tutuklanan ئەوانەی دەستگیر کراون ڕۆژنامەوانە کوردەکان olmak suçlamasıyla تۆمەتبار کراون بە ئەندامبوون لە پەکەکە yürütmüşler. چ ڕێکخراوێ پەیوەندیان هەبوو بە پەکە ئایا Programlar dışında herhangi bir suç konusu var mı? ئایا تەنها لەبەر ئەوەیە Silahlı bir eylem, ئەندامی پەکەکە بوون دەژی کراون یاخود لە بەرامبەر ئەوەیە bir کە ئەوان çalışmaları, etkinlik کاری ڕۆژنامەوانی خۆیان دەکەن yok. Şimdi ئێستا TV yöneticileri تەلەڤزیۆنی خەڵک تیڤ Fuat Toktaş tanıdığımız دەستگیر کراوە 10 yıllardır ساڵانێکە لەو بارەدا کار دەکات gazetecidir. Kaçma şüphesi olabilir diye tutuklandı. دەژیر کراوە نازانی هۆکارەکەی چییە Fuat Toktaş niye kaçsın? سوات ئۆکتاش بۆچی دەژیر بکرێ و بۆچی هەڵبێت Yani yaptığı bir haberin sorumluluğu, بەهۆی هەواڵێکەوە soruşturma açılması anlaşılabilir. دەژیر کراوە Dava açılması anlaşılabilir. Fakat tutuklayıp cezaevine atmak bu anlaşılabilir ئەمە bir şey değil. ئەمە نابێت دەژیر بکرێت ئەمە بەهۆی ئەوەیە هەواڵێکی کردو نابێت لەلایەن دادگاوە دەژیر بکرێت برای سولگون دخوازم بپرسم یعنی نهال ترکیه خباتا روزنامه‌گری کو دستهلات اقتداری رخنه بکی یعنی مترسیه کسی روزنامه‌وان را Evet, بەڵێ sorun tam da bu. کێشەکە ئەوەیە Normal demokratik kurallarla yönetilen bir ülkede لە özgür دیموکراسیدا وڵاتەکە بەڕێوە دەبرێت iktidarın بەڵام uygulamalarını, دەسەڵات çalışmalarını, حاولەکانی خۆی eksikliklerini, yanlışlıklarını بە تەواوەتی eleştiren جێبەجێ bir ناکات yapar. Bu Amerika'da da böyledir. ئەوە لە ئەمریکا و Herhangi bir ülkesinde de لە böyledir. ئەوروپاش ئەو هەیە بەڵام لە تورکیادا Demokrasi olduğunu iddia ettiğimiz تورکیا وانگەشەی ئەوە دەکات دیموکراسیە ئازادی ڕۆژنامەگەری بوونی هەیە açıklamalarla بەڵام karşı karşıya ئەو کەسانە دەژیر دەکات کە کاری ڕۆژنامەوانی دەکەن eleştirmek eşittir dava konusu. İktidarın bir yanlışını açığa çıkarmak bu bir هەواڵێک دەکات ڕۆژنامەنووسان هەواڵی دەکەن بەرامبەر دەسەڵاتە بەڵام ئەوە دەبێتە کێشە بۆیان yaptığınız zaman hemen ئەمە ناکرێت بەم شێوەیە بەردەوام بێت göz altında bulabiliyorsunuz. هەر کاتێک هەواڵێک لەبارەی دەسەڵات دەکەی خۆت لە بەرامبەر دادگا دەبینیە و دەستگیر دەکرێت Çok çarpıcı bir örnek. ئەم نمونەی کۆتاییمە بەڕاستی جێگای داخە Sayın Ekrem İmamoğlu بەڕێز ئەکرەم ئیمامۆغڵ و سەرۆکی گەورە شارەوانی ئیستانبول basın açıklaması yaptı. کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی ئەنجام داوە بەڕێز ئیمامۆغڵ و Suç duyurusu kabul edilip ئەوانەی کە باسی کردەوە ڕۆژنامەنووسەکان باسییان کردوێتەوە و konuşma yaptığı kürsüden inerken soruşturma başlatıldı. Ertesi gün ئیمامۆغڵ بله bu durum üzerine ئەم دۆخە Sayın İmamoğlu بەڕێز ئیمامۆغڵ و iddiaları ئەو شتانەی کە باس کردووە ڕۆژنامەنووسەکان کاریان لەسەر کردووە لەسەر ئەم بارودۆخە ڕۆژنامەنووسان دەستگیر کراون kamu yararı Bale. zarar görüyor falan gibi tuhaf bir iddiayla kendilerini gözaltında bulundular ve Suat Toktaş da tutuklandı. سوات تۆکتاتیش بەهۆی ئەمەوە دەژیر کراوە ئەمە نابێت قبول بکرێت Olacak şey. هەر چۆن برای سولگون نابێت قبول بکرێت برای سولگون ها لترکیه پروسه یک بری بدی چه یعنی دستلات دبیجی
دوی آشتیا جواتی چه به کرد و ترک و عرب و ارمنی و هر کس دناو آشتی ده به پروسه کی دموکراسی ده پیک وره لی روزنامه‌وان تنگرتن گلو اویک تاثیر لی وی پروسه که بریز olgun. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. لە سەرەتادا دەمەوێت باسی ئەوە بکەم Süreç diyoruz ama bu süreç باسی پرۆسەیەک başlatmak دەکەین bir süreç değil. بەڵام ئەوانەی ئەو پرۆسیان سپێ کرد دەڵێن ئەمە پرۆسەیەک نییە Barış بله. باسی ئاشتی دەکەین davanı yakıştırmaya بەڵام çalışıyoruz هەوڵ نادرێت ئەمە ئاشتیە بەڕێوە بدرێت diyorlar. چه ئاشتیەک Çözüm süreci بەرپرسان diyoruz, دەسەڵات دەڵێت چه çözüm süreci ئاشتیەک diyorlar. Yani ئێمە باسی sürecin ئاشتی hepsi دەکەین بەڵام gelecek دەسەڵات دەڵێت چه ئاشتیەک ئەمە نازانین ئەم باردۆخە buna چۆنە rağmen سەرڕای ئەو شتانە sonunda کێشەی کورد çözüm دەبێت istiyoruz. Kürt پێویستە bunu istiyor. پرۆسی ئاشتی بەڕێوە ببرێت بۆ Aklı ئەم başında olan herkes دۆخە bunu istiyor. هەموو کەسێک Yani داوای ئەوە Kürt دەکا sorunu nedeniyle کێشەی کورد چارەسەر بکرێت çektiğimiz acılara rağmen, çektiğimiz eziyetlere rağmen بەهۆی کێشەی کوردەوە ئەو شتانی کە بەسەرماندا هاتووە ئێمە داوای پرۆسی ئاشتی دەکەین بەڵام دەوڵەت باخچەلی bir süreç başlatmaktan bahsetti. باسی ئەوەی کرد کە پرۆسێ دەستی پێ کردووە sözleriyle mecliste tokalaştı. لەگەڵ ئەندامانی پەرلەمانی دەم پارتی کۆبووە و O gün bugündür لەو bakıyoruz, ڕۆژەدا yeni bir şey var mı? Yeni bir هیچ şey شتێکی oluyor mu? نوێ نابینین ئێمە Peş peşe DEM Parti belediyelerine kayyım atanıyor. قەیوم لە شوێنی سەرۆکشارەوانی دەم پارتیدا دەدرێت İradesini ayaklar altına almaktan başka hiçbir anlamı yok. ئەم بارودۆخە بەڕاستی هیچ مانەیەک ناگەێنێت جگە لەوەی کە مافی دەنگدەران زەوت دەکرێت İHA, SİHA silahlı dronlar لە aracılığıyla ڕێگەی درۆنەکانی تورکیاوە خەڵک دەکوژرێت işini yapmaya çalışan gazeteciler ئەوانەی tutuklanıyor. Yani کاری peş peşe ڕۆژنەوانی دەکەن لە تورکیا Türk دەستگیر belediyelerine دەکرێن kayyımlar atanırken قەیوم لە شوێنی سەرۆکشارەوانیەکانی کورد دەرەندرێت ڕۆژنامەنووکان دەستگیر دەکرێن nasıl bir süreç olacağını ئەمە چۆنە ئەم پرۆسێ چۆنە تێناگەم süreci olması için ne tür bir yumuşama, farklı bir پێویستە سیاسەتی نەرمبوونەوە لەم پرۆسەیەدا جێبەجێ بکرێت istiyoruz, سیر دەکەین görmeye دەبێت ئەم پرۆسەیە fakat maalesef بە ئاشتی بەڕێوە elbette ببرێت ki barış istiyoruz. Elbette بە ki دڵنیایەوە ئێمە Türkiye ئاشتیمان silahlı دەوێت mücadeleden بە دڵنیایەوە vazgeçsin. دەمانەوێت پەکەوان سەچەکەکانیان بێنێت Yok bunu artık aklı başında. جگە لە چەکدانانی پەکە هیچ بله. چارەسەرێک نییە Buna بەڕاستی karşılık devlet de پێویستە güvenlikçi لەم politikadan ڕۆوەدا vazgeçtiğini, Kürt دەسەڵاتیش sorunuyla ilgili bu inkarcı کێشەکانی siyasetten کورد vazgeçtiğini چارەسەر gösteren بکات bazı adımlar Bele. atsın istiyoruz. Biriz solgun giredayı Maalesef böyle bir giredayı vanır kandiniyete tuhazım bepirsin biriz solgun. Yani mümküne li Türkiye demokrasi pek vere beyku pırsa Kürt bin milyonan Kürt, 3 milyon Kürt mafi vazman, mafi vayın asnamayı veren askirin mümküne demokrasi çeybego bin pekirna raderbirini yani basın özgürlüğü veri bin pekirin mümküne demokrasi pek vere birisi olgun. Bakın سیرکەن kere 2'nin 4 ettiği kadar دوو کۆ دوو دەکاتە چوار bir gerçeklikten sonra ئەمە ڕاستیە کە هەمومان دەزانین Kürt sorunu çözülmeden کێشەی کورد تا چارسەر نەکرێت لە تورکیا bir toplumsal barış inşa edilemez. ئاشتی نایەتە ئاراوە Sağlıklı bir demokrasiden söz edilir. پرۆسێکی ئاشتی نایەتە ئاراوە جگە لە چارسەرکردنی Sağlamış کورد bir ülke olması mümkün değildir. Neden? Şimdi هۆکارەکەی چییە سیرکەن Türkiye'de bir ekonomik kriz var. لە تورکیادا Ekonomik krizin کێشەی nedeni ئابووری de تورکیا هەیە olarak- بەو هۆیەوە Çünkü کورد Kürt sorunu bu چارەسەری zamanda کێشەی کورد چارەسەرەکەی دەکاتن sözüm ona çözülmeye çalışılmış. Güvenlikçi politikalar ne demek? Uçaklar, bombalar, silahlar, بۆمبەکان و گزری پۆشەکان ئەوانە هەموو ئەو پڕۆسیانانێک کە بەڕێوە دەبێت هەموو پرۆسی ئاشتی لەخۆ دەگرێت تورکیا Kürt sorunuyla ilgili bir savaşa harcıyor. Kürt دەبێت sorunun کێشەی کورد çözülmesiyle چارەسەر بکات لەم ڕۆوە لەگەڵ ekonomik چارەسەرکردنی açıdan کێشەی yaşadığı کورد sorunları ئەم büyük ölçüde دۆخە دێتە çözülmüş ئاراوە olur. Hem Ben- demokrasi alanında هەم لە ڕۆی دیموکراسیەوە büyük bir çözüme kavuşmuş olur. Hem دەبێتە insan hakları ile çارەسەرکردنی ilgili, کێشەکە basın بەڕاستی özgürlüğüyle ilgili, Bele. basın özgürlüğüyle ilgili bugün yaşadığımız ئازادی ڕۆژنەمەوانی ئەمانە هەموو بابەتێکن لەگەڵ چارەسەربوونی کێشەی کورد چارەسەر دەبێت nedeni de هەروها Kürt sorunu. ئەو کێشانەی لەسەر
Opozisyonische ئەمانش ulusalcı bir پەیوەستە بە بابەتەوە ulusalcı bir televizyon Bəli. kanalının yöneticisi Mercan Yanardağ مێرچان یانار مێردان یانار باسی لەوە کردووە Öcalan'la ilgili bir دەژی laf کراوە üzerine. بەهۆیەوەی قسەیەک Kürt لەبارەی sorunu ئۆتۆلانەوە گوتووە Türkiye'de büyük bir rahatlamayı, büyük bir normalleşmeyi, toplumsal barışı ve demokrasiyi کێشەی کورد بە beraberinde دیموکراسی و Kürt sorunu چارەسەرکردنی çözülmeden کێشەی کورد bugünkü bu ئاشتیەک و سەقامژێرشی Bəli برێز. ئەمن و ئابووری بەخۆیەوە دەبینێت لە تورکیا Bəli, gelek spas bote, nivîskar Cafer Solgun ji Stenbolê mêvanê me.